ka ona? Moruta o mogolo go bohlokwa go go tamiša le go amogela madume a mabotse motlhala ba gešo. Ka sekhukhune re a le tamiša wa le dumediša moroka kgole le kgausi mo le le go gona magoši a borena baruti ba borena baporofeta ba borena re a le tamiša mangaka ga borena a setšo magagešo ke re thobela ka magaeng ga mmogo le bo makgolo ka moo bana ba borena ba le dutšeng troning re a le dumediša dikgokaganyong tša leago ke a le dumediša ke le moroka ke re thobela morota a ke no re ke no tšea sebaka se gannyane fela nka se tšhe metsotso e mentšhinne ya morota go na le se sengwe se ke sa lemogang ke le moroka ke lemoga gore dikolo tša borena bontšhi ba tšona ke bala dikolo tša go swana le di-primary di-secondary di-high school re nyaka go bona morota go eba le tšwelopele ye botse godimo ga bana dipapadi ga di sa le gona gabotse mo sekolong ke nyaka go bona bana ba ga borena ba bontšha bokgwari ba bona talente ya bona re kgone go e tseba ya jwale ke le moroka ke dira boipiletšo ba gore ke nyaka go dira di-tournament tše e lego gore di tlo ya mo dikolong and then re kgone go bona talente tša bana e ka ba ya soccer, volleyball or netball or le tše dingwe and then ke ne nneta gore se ke se thomang morota o mogolo batho ba tlo no ba gona ba ba ka tleng ba nthuša ka go donate mola le mola fela ke le moroka ke re ke nyaka go dira seo merago ga mengwaga e mebedi ya go feta ka kua lehlakoreng go ba kua nageng ya ga borena ga Ramošebo ke ile ka dira tournament ye nngwe ya 100,000 and then ke be ke dirile tše dingwe kua moragong jwale gone jwale ke nyaka go riela bana ba dikolo ke nyaka go thoma ka bana ba bannyane go fihla ka bana ba bagolo nke re bone talente ya bana gore bana ba borena ba na le bokgoni go fihla kae se ke se thomang morota se tlo dira gore bana ba bantšhi ba be kgausi le sekolo ya se ke se thomang morota se tlo dira gore bana ge ba etswa ka tlelaseng ngwana ye gae a late diaparo tša gage tša go kit ya gage ya tsebang gore ye ke bapala ka yona a tla a le gabotse ngwana a boela sekolong a ya go practice sekolong di-ground tše dintšhi go ka di lebelela tša dikolo matšatši a di metše jwang gobane ga gone batho ba e lego gore ba bapala mo go tšona ke nnete so batho ba bantšhi morota ba rata go bona ba tšwelelela fela go ba boima gore ba tšwelelele ge re dira di-tournament e le ya tšhelete ntšhi bana ba gae bontšhi ga ba kgone go ka bapala ra bona bokgwari ba bona di-team di lebeletše go wina and then ba lata playera tše dinkgole le kgole bana ba ba leng mo re ka se tsogile re tsebile talente ya bona gore ba na le talente go fihla kae so dikolo ke nyaka go di thuša ka mokgwa nka kgonang ke sa re gore ke tla kgona fela ke tlo leka go fihla mo nna nka kgonang ka go leka go tsoša dipapadi sekolong ya moroka o bolela taba e kaone go na le o a theeditšeng principal go na le o a theeditšeng clerk ya sekolong tsoko gore taba tšeo ka re di ya kwala mara bjale potšišo ya ba gore rena ka kwa ga mašamthane gore o re fihlele re swanetše go ka dira eng rena ka kwa ga mabintane gore o re fihlele re swanetše go ka dira eng morota a ke re ga bjale ge ke thoma so ke rela gore bona ba tepolele and then ba na le sekete ke nana gore ba tlo itsebiša ka taba ye and then go ba le o e leng gore ba mokgetha ko sekete o a berekang ka sports and then ke ne nneta gore go tla tle go diriwa di-meeting go a dudiwa fase le nna ke tla ntšha banna ba e leng gore ba tlo kgona go tšea taba ye ba iša le morago gore bona re bereka jwang di-donation ke tlo no di kgopela gona mo radiong tša go tlatša se nna ke se ntšhitšeng
ke ne nneta gore dimasepala tša borena le tšona ke tlo di kgopela, borrakgwebo ke tlo ba kgopela go thuša ka se ke tlabeng ke nyaka go se dira. Ke ne ke nnoši Moruta nka se kgone fela ke tikemišeditše go dira, ba ba nthušang ba tlatla, then ra bona re tšea mo re ya kae. A ke sa nyaka go bona bana ba sekolo Moruta ba le mo ditseleng ba dutše godimo ga maswika, bana ba sekolo ba dutše khoneng, bana ba kgoga dilo tša go se nyakege. Bana ba sekolo ngwana o tšwa sekolong ga a tloga o ya go tepa madila. Bana ba ke rena re ka dirang gore bana ba batle ba be di-principala tša ka moso, ke rena re ka thušang bana ba Moruta ka gore batle ba be mo gongwe di-pilot tša ka moso, ke rena re ka thušang bana ba gore tle be ba etapele. Fela go se ke tlo se išang le mo go batho ba ba phelago ka bogolofadi le bona, ke kwele o swantšha taba ye nngwe ntate Moruta ya gore le ka kua go na le dipapadi tše di lego go ya, so ke nyaka gore le bona re ba etele, re ba etele Moruta. Nna ga botse ke motho o mongwe wa go nyaka go no bona batho ba thušega le go leka go berekišana le setšhaba. Moroka ge o bolela taba ye o ka se re kgone ka moka re le sekhukhune, Elias Motswaledi o ka se kgone ka moka go ba yena Ephraim Mogale go ba feta kgomo. Mara bjale o lebeletše go ka tumo ya gago le ga e le gore o ka rata go ka re thuša ka moka go ka se kgonege, mara o lebeletše gore mohlomong mo ngwageng o ka thuša dikolo tše kae goba mo kotareng a ke tsebe. Ntate Moruta, se ke se thomang se ka tumo yaka ke be ke dumile gore dikolo tše ka moka go be le dipapadi. Ke ne nneta gore dimasepala tša ga borena ba ekwa taba ye goba ba tlo tsoga ba ekwa, re swanetše re dule fase le bona. And then ke rata gore dikolo tše ka moka ga botse gore se ke se kgopelang sa di-tournament e ka ba gona dikolo ka moka. Why? Moruta re iša bana ba rena dikolong, kue dikolong mo bana ba rena ba ileng go na le dipapadi ka go fapana. Ke tšwa sekolong sa ngwana kgwedi tša go feta, ga ke fihla kua sekolong ke thoma go bona dipapadi tše di bapalang, ke re mara ba tseba bana ba rena mo ba bapala, bana ba ba leng gae bona, bana ba le ba leng gae mose bontši ba bona bana ba tlo fetoga batho ba go seleka goba go no tlala ke pelo go feleletša ba roga batswadi ka mo magaeng ka lebaka la gore bana ba ga go mo ba bapalang gona bana bane. So tumo yaka ke gore ke berekišane le dimasepala tša borena, re berekišane le borrakgwebo ba ga borena. Ke duma gore ge re ka kgona go dula fase re a boledišana, dikolo tše ka moka Moruta ke ne nneta gore dipapadi di tlo ba gona. Se tle gore le ke re gabotse karabo ya gago o nyako nompotša gabotse gore ge re ka swarišana ka se palele ke sekhukhune, ge re ka swarišana re ka se palele ke sekhukhune, re ka se palele ke memasepala ye mengwe goba di-province tše dingwe e ka se pale Moruta. Ke kwešiša gore ka mokgwa nna ke e thomang le ba bangwe le bona ke ba fa yona, ke ba fa yona Moruta. Bana ba ga borena ba dikolo ba duma tšatši le lengwe Moruta go no re ke finale le bona ba ka tepona ba bapala stadium tše dingwe, memasepala e sepela e ya ga di-stadium. Le ge e ka no ba tše nnyane tšatši leo bana ba ba bapalang ra bitša batho ba e lego gore Moruta ba na le di-team tše kgolo, ba ka tla ba tšea bana ba mo ba ba iša sekolong se e leng gore go ne le kgwele ya maoto, ge e le gore mo gongwe ke basadi le bona ba e rata kgwele ya maoto le bona ba be ba tsena. Bana ba borena Moruta se sengwe se ka direga gare ga se ke nyakang go se dira, le ge go ka tšwelela ngwana o moteng ke tlabe ke phethile se ke tlabeng ke nyaka go se dira, gwano tšwelela ngwana o motee ga tšea ke team ye e rileng, ke sa nyake selo fao. Nnete go no re ngwana bokgoni ba gage bo tšwelele le bokgwari talente ya gage, and then batho ba mo tšee Moruta ke tlabe ke dirile se sengwe. So gona so nna ke a thoma ba dimasepala ba ekwa, ke duma gore ngwago tlang re nape re thomane le yona goba re tla lebelela gore re ka thoma ngwago, re tlo lebelela gore sekhukhune se na le dikolo tše kae. Ge re ya ka kua bo Motse West go na le dikolo tše kae, and then ke nagana gore go tloga mo re tla e dulela fase re bone re e bolediša jwang. Fela Moruta pele gona re swanetše go ya morago a re boele.
ke nnete. And then ka mola go batho ba go phela ka bogolofa diro go bereka jwang tate Moruta gantši ditshepedišwa gona e sepela jwang? Ke nana ke re ka mola ge re ka bolediša principal taba tša ntse di ka ba bonolo. Ke fela ke botša batho ke re bagolofadi ba ne papadi go etša motho mang le mang eno ba ile re tše dingwe di ka fapana mola go na le batho ba sa kweng ge o ka ba hwetša ba bapala kgole ya dinao ya ke tsebe re o ka reng go na le mehutana mane ya dipapadi di gona go a binwa dipepetlwane go a binwa dikiba go a bapalwa kgwele ya maoto ya bapalwa botsebotse ka kakaretšo le batho ba ba sa boneng ba kgona go ka e bapala kgwele ya dinao go na le sports sengwe ba se bitša gore ke goal ball ke nana ke re ge go ka bolelo le principal tše dintšhi di ka tswelela. Tuma go di bona dipapadi tša go swana le tšeo ntate Moruta tuma go di bona a go pale gore re di bone a go pale Moruta gore re di bone se nna ke se thoma Moruta ke se thoma ke tseba gore re ne batho ba re phelang le bona re ka se sokole re ne batho ba re phelang le bona ke ne kgolofelwa gore ba tla re thuša fela batho ba ga borena le bona ba tla no bona gore Moroka o tla ba lekile ka mokgwa ka gonang gore ka mokgwa ke tla beng ke lekile Moruta ke tla no ba ke lekile fela tshepišo ke yona yeo ya gore ke duma go thoma ba dikolo ba re founele mo founung ya ntate Malefo le tla ba biletša yona ntate Moruta and then re itšeng go tloga moo dulang ga botse ba dikolo le letšang ntate Malefo nomorong ya 072 133 6761 072 133 6761 le mo godimo ga papatšo e gona nomoro ye ene ba ka ngwala lengwalo go email ya drmoremi number 3@gmail.com drmoremi number 3@gmail.com ba ka re ngwalela lengwalo fao and then re tlo kgona go le amogela gomme ra lebala bana ba borena Moruta a re ba šireletšeng ka mehla re ba thušeng e se ka dikalafi fela le ka maele le ka maele Moruta re boneng gore re ka bereka buang so ke mola ke reng go tlo no hlokaga perekišano gobane event ke ntho nngwe kgolo go sa tlo nyakega le gore ge thoma ya go bapala tsona di-game tše go be le ba di-ambulance ba e leng gore ba ka tla ba kgona go feleletša e le gore ba fihla so re tlo e organisa gabotse re bone re bereka jwang so gona so Moroka o ithomile ge le tsoga magagešo le ka tsoga le bolediša ka mo magaeng ra bona re go tloga mo re ka bereka jwang ka yona re na le molli wa ga borena Shuena mo ke abuti o tlile magagešo o tinyakela thušo abuti ke wa gamang ke nna Gordon Mameja abuti Gordon Mameja le tswa kae ga ya abuti ke dula Manganeng le dula ka Manganeng re le thuša kang abuti Ramogolo ke na le bolwetši man bolwetši bo ke thomo ruruga lebelela kopelano le gabotse bolwetši bo ke thomo ruruga ka mo pele le ke moka ke mo ke bona gore ke kgale ke boeme miša mare bo sejwale jale ke bona bo golela godimo le gore ga ke sa tsebe re nka hwetša tlhakodišo kae ba e thomile ne mogolo wa ke na le mengwaga 5 ke phela ka jona lwetši jokhwi mara bo tlile bo thomo kare ke tšwa raše so ke moka ke notongwaya raše e tšwa kae diropeng e tšwa kae godimo ga malome thwi e tšwa mo scrotum then ke moka go ya ke ntše ke boeme miša le nna ke kry description tše dingwe then ke moka awa ke re ke tla ba kaone fela bo ka re wa ema mara go ema ga gone no ba gore a ke ruruge go tšwela pele jale ge duelago ka mokgwa ile gore bo tlakile ka gona ke bona bo ya godimo go ruruga eng o mongwe ka nna bolela gore go na le Hlabirwa o na le bana ba gago ba babedi
o tshwenya ke bana ba babedi o tshwenya ke Hlabirwa ka bo yena go dira bana ba babedi. a ke re gore Moroka le ena a kgone go ka ikhwetša ga botse ge o ema go thwe ke eng ba thome ba re ke di-words a ke ya mo di-docteng ba thomile ba re ke di-words seo jale ke moka ba mfa di-cream tša gona tša go tlotša mara kore ke ko bala mosegare bošego ke gona mo le gore ba ntshwenya gona bo re ke tengwae gona so then ke moka le pilisi tše di feletša di tlwaela mmele ke tla tlhola di sa bereka ka mokgola o na le mosadi be ke ra le yena o bona le yena re ka gonona goba mohlomong re ka reng o sepedišitšwe ke eng ga o šala gore o bona le yena go ya ka kgopolo ya ka gore a ke no re go ya ka mokgwa yena a itšeng a e tlhalosa ka gona a sepela ka gobane bana ba ke na le bana babedi le yena bana ba no ba gona ke ntše ke bajo okay so then go na le ka mokgwa le gore ke mo phošeditše ka gona mohlomong mabakeng a dinako le dingwe so lebaka e be le gore a ke fihla ka gae ke mo le gore ba ntshwenya bore ke no phela ke le strata ya ke na le batho go ba kaone bo no ntshwenya gabotse mo le ke santse gore ke thome ke robale mosadi o bone nako e ka e o dula le yena 9 years o bone 9 years mohlomong ka moraga re ka itšea gore ka moraga mengwaga e mene o dula le mosadi o wa tlelwa ke bothata bo ka moraga mengwaga e mebedi o dula le yena thobela ga re re go jwalo mohlomong dipotšišo tša ka di se ka kwala e ke o kare ke swere tsela e nngwe e se go yona mosadi o mo hweditše a le nnoši ka gobane re re sa gola ke go bona le ba e le gore ba gona mara wa fetša go ke ba le mo le gore ke no lebana le ena nnoši a se wa mo amoga Morota nna nka se rialo ra mola ke na nnete eo e no ba le gore nka re ke tlhakane le yena gabotse motho no mo hwetša rana ke a bapala mara ga e le gore o no tikemišetše nka tlogelo bapala wena ke moka a se nka wa ba motho le dipapadi ka ntle mohlomongwe go hwetše o teneletše ke tlile ka ba le dipapadi ka morago ga nako mara ke šetše ke le ka mogare ga lotse joko mara ga ke thoma o dula le yena ke itše ka no lebana le yena nnoši se sengwe o tlaišwa ke eng ramogolo a ke no re kgopela ka bolwetši bokhwe ka bona tše dingwe ke tša malapa ke nyako kry-a ke di thoma mohlomong ga di tšweletša tšona mogare ga polelo go no e thoma gabotse be ke re tše dingwe ke no di tlogela ke lle ka bolwetši joko bo ntshwenyago a ke re gore ke go botše soko ne ke nyako no e bea gabotse mohlomong Moroka o tla nthuša a mang a malwetši a re tsamang re a hwetša mo leetong la bophelo mohlomong e ka no be le tšona tšeo tša malapa a ke rongko go mele ke lekile go phopholetša ka mo le ka mo bjale mohlomong wa re nyako kwešiša gore ge ile gore go ka ba go na le se sengwe sa sello a se tšwelele Moroka show o filwe monyetla mogala ba gešo gore itebanye le yena show nka se re ke se sengwe sa dillo ka gobane e no ba ditša go sa lege jale ga o mpotšiša ka mosadi a ke no re e no ba itšwele gore ke tseno di tsamaya ke no di hwetša mo tseleng e no ba mabarebare gore bone nka bo tshwenya ke seo ka bo tshwenya ke seo seo jale ke moka o tswitše le mo kgopolong di a dula ene ke moka a ke sa tse gore ke tla re ke tshwenya ke eng mara nnete ke gore bolwetši bo bona ke lla ka jona ka kuja ke robale o tlogela nne mosadineng last year January go ra re o dutse le mosadi o mengwaga mene ka moka o tlaišwa ke bolwetši bo ga bo go palediše go hlagatša legogwa a bo mpalediše gape pleke o reng e go swere man ke pleke nngwe thatanyana a go nyake gore o kgwathwakgwathiwe mo jale ge monna a tsene tšhimong ke nana ke re a sa hleka selo nne wena o kgona jwang goba o kgonne jwang ka yona nako eo ramogolo bo fontshwenya ka go hlohlonelwa ande lebile ke sa nape ke rurugile ka kudu go tshwana le gene jwale
kore go sena se sempa le nna labe ke ra ke bona motho ga bajwa ke re nna o ka re ke kaone ka gobana bo bonale ke bono ntshwenya ke namelampeta ke santse gore ke robale. Thobela. mo gone bjale ke bothata bo e le gore o sa itebanya le jona go namela mpete. Thobela. Moroka ya ntate Moruta a ke go leboge ya mogala bo a gešo wa sokola ke nnete wa sokola ntate Moruta wa sokola sentwa go bapala taba ya mogala bo ge ke no ba ke thieditše e nkuša bohloko ka lebaka la gore wa bona Moruta go ka kry-a o tshwenya ke hlabirwa le bana ba gage monna go tla ba boima ya go tla ba boima thata se nna ke se bonang mo go mogala bo a gešo ke gore a kry-e thušo a be gabotse ke kwela bolela taba ya gore o dutše le motho a mo kry-ane le motho a re ke tla leka go tlogela pele nka tsena go yona ga ke bontšhe gore mogala bo a gešo mmele wa gage ka bona o nyaka go alafiwa o nyaka go ka kry-a thušo and then ka mokgwa a lomiwang ka gona le gona re bone gore ka mo thuša jwang balekane ba bangwe Moruta ba tlema balekane ba bona ba batlema mo e lego gore ga ba nyake go bona go ka tla o mongwe o e lego gore a ka ngwatha ka tšhimong ye e lego gore a se ya gage jwale ge o tsenela tšhimo ya monna o mongwe o kry-a e le gore Moruta o berekile molekane wa gage ene ga se ya mmotša jwale gona moo go ntše o le gare o tsena hlabirwa le bana ba gage ba thoma go gobala ka lebaka la gore a kere ge re le mo tšhimong re le gare re lema go thunya lerwele jwale ke dumela ge ntše e tšwa and then ke gona mola e leng gore motho o a gobala Moruta go ne le ntho re e bitsang gore ke lekgobalo go gobala go ne le ntho re e bitsang gore ke stopa se e leng gore ka nako nngwe maybe ga o nyake gore mosadi wa tsenele ke monna o mongwe goba monna ga o nyake a iya basading ba bangwe so batho ba bangwe ba go se tsebe ba kgona go ya ba ba fe taba ya go swana le eo and then o kry-e le gore no ge o leka go tswela ka ntle gore ke nyakana le tša bophelo and then o šetse o gobetše then go tla go lwa le molekola e ba bothata o sepetse di-doctor mogala bo wa gešo tša sekgowa banna le bomme ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang o hwetša e le gore Moruta taba ye gabotse bothata ba yona monno o tswa go tšea mathata kudu mo tabeng ya gore o humile o tsene kuwete le mosadi o e leng gore motho o ba mmerekile then go tlo no ba gona go ruruga go fela o tongwaya and then wa kry-a e le gore no ga o be le khutso ka lebaka la gore re gatlana le balekane Moruta re sa tsebe gore ba eme jwang ga go bose Moruta gore o phele o le monna fela o phele ka go ruruga potšišo ke gore go gatlana le molekane o mongwe o teketla jwang le yena o berekile ka go tla go nyaka thušo and thušo gore a e hwetše go nyaka ge e le gore nka leka go tsamaya le yena re ye gae re ye go bona gore ka mmereka jwang kare nka se kgone go mmereka a le mo a dulago gona bothata ba gage Moruta bo nyaka go lebellwa ka nnete re kgone go tseba gore re mo thuša jwang o na le bana ba ba kae pa o na le bana ba babedi bana ba gago ba sa hloka papa go bona ene monna ga alla monna gešo o llela go banna then banna ba kgona go ka mo thuša ke tlo go thuša fela mogala ba gešo thušo e nna nka go fang yona ke gore ke ye le wena gae and then re ye go kgona go go bona ka bokgausu go ruruga mo go a tia goba go soft go a tia kore go ruruga mo go tia ga e le gore ke a longwa then ke moka go longwa mola go thoma ke hila then ke moka a go sa tia mohlapologo a go ne mo e leng gore ge o ya go hlapologa o kry-a o ne monkgo o seng right no awa ke hlapologa ke bona ke hlapologa gabotse ebile a o fiši ene a o hlapologe gafetša alright ke tla leka go ka mo thuša Moruta ya go ne mogala bo mongwe le yena o ile a tla
ka bothata ba go swana le bona bo Daramo ke ile ka re ge ke katana le ena aowa ka bona e ba kaone ga bua lebile nka no ro fodile so ke na le taelo ye nngwe ya ge batho ba le ka mokgwa o ye nka ba direlang yona ke tlo mo leka ka yona ke mmone gore a ka ba jwang ke mo ke reng ke mo hloka kua gae ge re ka e tlogela nako e telele Moruta go tlo ba boima gore re mo gone ke tse gore ke 2 years none 5 years alright ge o ya sepetlele be ba dirang be ba traina metse a leng ka mo gare ga a ke ya sepetlele kore ka ba re ke bolwetse jo bo mpisa mo go bona ba ntšea madi nako ngwe ke ba ke tlo tšea madi ao ba re atimetše ba butšha nna gore a ba le kare ga cap ya gona ba ba tswaletše ka e jwa le nna ke sa gopola then ke moka ke tšwela pele ke ya gongwe o mongwe re awa ye ke diwatse ne o nyaka gore o phele ka bo di-repivate le tše dingwe then ke moka ke ya maloba ke feleletše ke ya Charlotte Maxeke so ba ba mpeela di-date tša kgole then ke moka la mafelo ke mole gore ba ntšere skin ke paletše ke go hwetša di-result ka taba gore ke feletše ke madule ka makgweng ke gapeletše gore santše ke tle gae jale ke moka ke paletše ke go hwetša di-result jala ke le mogae wa o kobalanyana then ke moka ka bona ke babele ke no ba ke longwe ke kgone go berekiša dipilisi mo di tlwaelago mmelentse then ke moka ke mole gore bothomong fa bothata gona alright ge ba re ke diwatse ke go tloga go tšwele dišo tše ntšhi no ba no bona kore ke na le wat e one so a ba e bona ba bona le bolwetse ba re ke yona so ba bangwe ba re a e kgone ga se yona nthe mo a bone o bona bolwetse bo bongwe bo different mo ke tswang Charlotte Maxeke mo ba go ntšea skin gona ba re no re tše skin re bone gore di-result re tlo hwetša tše jwang a re bone le diwatse and ke moka ke mo ile gore ke palatše ko go hwetša di-result a senke wa tšwa ka ntle mohlomongwe wa dikerekeng ba go phatlalatša matsogo wa kae a senke wa no tšwa ke tswile ramogolo ke tswile ke ile go ja Sesotho ke ile kerekeng ba re ba bonang ba mpotša gore ke mosadi ba re ke mosadi so ba bangwe ba re ke yena o ke dulago le yena ba bangwe ba re ba ka se lešanye mare ke mosadi o mongwe re ke jele so selešo seo sa lerato se paletše ko go tšwa ka mo se tsenego se tšwa ka plekeng ye wrong bogobe bo ka se tlogo bo tswile ko go nna ka se je bogobe le ge go ka ba le phošwana Moruta e ka se tlogo e tlwile kua go hlabirwa hlabirwa mo ge le magobe diela mohlomong ya no ge go ka ba le phošo e ka se ye ko e seng bogobe e se go nama diela mohlomong ya diela mara le tšona awa man e ka se be seješo nne ka se be seješo Moruta a re lebeleleng ka leihlo le lengwe monno wa gešo o hloka kalafi ya nnete o hloka go alafiwa ka nnete le mosadi wa gago le yena o hloka go alafiwa ka gore terekere e sa duma go ntše go le boalo fela ga re tsebe gore ge re ka go alafa wa fola o ka boela kua wa kgoma gape ka gore papadi ka gae ga ya fela wa ikwešiša Moruta and-e ge o alafa balekani le ba babedi godimo ga seemo sa go swana le se go bohlokwa gore ba alafiwe bobedi ga bona gobane ga re tsebe gore ge e tloga mo e ya go dirang kua go motho wa mme go ba e tšwelela kae and then ya malwetse a go swana le di-cancer ba checkile a e gona e be salela mathomo ba ntšea skin mola ke gopole gongwe ba ntšhe kore la ke fitlhe tleliniking ba ntransferela sepetlele ba ntransferela go se segolo mara a ke gopole mo le gore ba re ba ntšheka ditu tša mohutong okay kore mo ke fitlhago ba no dula ba nkiša pele and then wena mpotše mo abuti dilo tše o thomile go lemoga gore o ba le tšona neng o ntse o dula le mosadi o dula le yena goba mosadi wa modimo go kry-a o le ka gare ga bothata bo hei ramogolo wa tseba ge ke rile sa kgopolo le nna ke try go nagana
ga ke hwetse nnete ka taba gore ke gopola gore ke itse ka tswa ewate mara e be re sa thomo kopane be sa nlome so a ke ntse go ya wa tla le mo lore ya tekgatha yona ka be yona so then ke moka cause be ke driver taxi so then ke moka ke na le go fela ke ko ka re ke a longa ke te šikinya ka city ya taxi mara a ke kgone go gopola gore kotsi tabe e thomme ke na le yena mare yena gore bofo go gola ke na le yena gore kotsi e thomile before kore a ke sa na le nnete kore ke try go nagana le nna ke gopole gabotse ka mokgwa jwa go mpiparela ka gona bo tlile ka tseleng cause ke thomile ke sa tengwae ka mokgwa and le wena mola la thomang go dula a ke re jwale ka banna monna gešo re no fela re ba le mokgwa wa gore re be le go dumaduma ka ntle go ine mo o ileng wa ate ke re ya o thoma go dumaduma ka ntle mo gongwe le wena o ileng wa mo riela diphoso thobela wa bona gore a ke nyako re no tšea phoso re ebie godimo ga ngwana go motho ka gore nako nngwe le rena re ntse re le banna re a di dira diphoso re a di dira diphoso then a re tsebe gore ka kua ntle go eme jwang then re feleletša re gata ka mašimo a batho mola e le gore batho ba šireleditše mašimo a bona so ge di thoma go tswa dilo tše o ile a reng yena mokgekolo wa gago le yena o no itšea kore le nna ke no re mo wena ka re nna ke bona papana di ditlhoko fela mo so ke no gotse gore mohlho mongwe e ka no be le abela ka tseleng o mara ke sa cause bo sa nape bo sa nthoma lebile ke sa tengwaya ke sa re selo be ke sa nagane gore nka itšea jwale ka bolwetse awa kore ke no itse gore no ba ntho e le re ntiragaletse so itšea e tekgatha ka mokgwa then go no thomo ka re go a lomanyana ke no gotse gore mohlho mongwe ke tla ba kaone then go e ba taba gore jwalo ka re e no ba taba ya mehlene e nriagalela a ke namela mpete fela go loma mo go tswelela ike o kare ke o chipa ke selo gore go loma ka mokgwa mohuta mang kore go longwa ga go hlohloana nkare go swana le motšhatšha mogopo gore go loma gore o iše letsogo ga gona le ro ka go ignore rongwae o kwa bose nka rialo and then dišo tše go di phula so di tswa boladi gore di tswang awa di phulega a di phulego kore ka ba re wa mafelo doctor ba re ke elephant skin kore o ka ba re ke jwale ka elephant skin a kore a se dišo tše le gore di nyaka go phudiwa o e no ba o kare e no ba marokoroko gabotse a go hloka dintlha ka mogare marokoroko a ka montle ke ene o ruruga ka gare ke a reša kore ke ruruga skin se a ke tsebe gore ke tlore ke ka gare mara skin se wa di kwa moroka ya mogala bo o gobetse ya so wena o gopole gore mo gongwe go ruruga mo go ile go atla go fetša go seleka le o mofu wa ka ntle nne go ruruga a ke tlo šala ke go ruruga ke be ke šetse ke lebile o kare ke emenyana ka ntle ka bane le nna ke ja ke hlong kore ntho kore ka mokgwa a ke tlo ruruga ke ruruga malobanyana ke rurugile ka 2022 ka phohlela then ke moka wa emanyana then ke moka ka movela makgweng a ke fihla kwa last year ka October ke mo le gore ke thomile go rurugana jwale ke ruruga scrotum so then ke moka le gona gwa no emanyana go ruruga mo le go ba le pain mara gwa no šala size sa le yone ile ya go ruruga so jwale ke moka ke ntše go ya ngwago buile gape ke ruruga gape re jwale ke ruruga ke tšwela pele dikwi tsona di sa le right a o ne bothata ke no ba go ruruga mo okay and then ka morago ga gore o tsenele koboete le mokgekolo wa gago a go ne mo o kwang bohloko gona alright re tla go thuša bodi re tla go thuša and then sepetlele a gone mo ba boletseng ka gore ba ka dira di-operation ba ka dirang senka ke gopole wa bolela ka operation ke no gopole gore ausi o le nonrela re santšantšee skin then ke moka re tlo bona di-result go ya ka nna ntate morota
a tle and then ke tla bona gore ke bereka jwang ke tla discussa le di-doctor tse ke berekang le tsona but kudu ga ke thome ka go lekolola molekong and then re bone gore a ka ba jwang ya re mo thome ka mo setsong pele and then re bone gore a ka ba jwang ke nagana gore a ka dula 2 weeks then after 2 weeks o tla tla mo radiong a tla bolele gore mola a ba nkua ga moremi 2 weeks o te pona le jwang a ke ye go leka and then ke bone gore nka kgona go fihla kae ka gore patient ga le se go mo tlogela o šala le gare go ruruga go tswela pele go hlohlona go le gona gantši ge motho a hlohlonela morota ka gare o ka no kry-a go na le boladu bo bo leng gona and then bontši bo le gare bo itirela boithatelo ka gore gantši santse o tsebe gore wa bona gore mo phelang o tengwaya gore gore ka mogare wa go bala so a ke le yena ke tla dula le yena fase then ka bona gore ke bereka jwang batswadi ba gago ba kae mogala ba gešo batsadi ba ka geng jalo ba magweng o ba boditše gore o tlo hloka thušo a se ka bolela le bona mara ba tseba ka bolwetši bo ba tseba le bona ba lekile go ka nthuša le maloba ke be ke sa ba founetse ke ba botša ke re a ke bona o ka re ke ka kudu ke moka lebile ba re santse ke tsogele sepetlele so ke a tseba gore a ke thoma ke ya tleliniking e sa le ono ba progressile gape mathomo ya go thoma ba re ke ye pele then ba ntloša mo bankiša go gong gape so ke bona o ka re ge ndula ka mokgobolong ka gona o ka re bo mo lebelong nka se kgone go ya sepetlele alright a gona bothata morota ke tla tsebiša batswadi ba gage gore o tla tswa dutše matšatšinyana mo lagae and then ke bone gore ke mo thuša jwang ka lebaka la gore ke beletše taba e nngwe maloba mo kare bathuši ba re thušanang le bona ka mo dipetlele ba re tliša balwetši ba šetše ba fedile so ba kgopela gore ge molwetši a sa kwa bolwetši a napa emelele a kry-e thušo so ke tla go thuša mogala ba gešo be ke tlang o tla boa and then re bone gore ka go thuša jwang a kere ya o ka tswa o dutše ka mola ba tla go fagela tea Jacopo ka mola ya o tla tswa tiketlile ka mola ba kgone go thušega wa tsa ntate morota dilo tša go swana le tše di gona di a direga di malapeng a mantši ke banna ba bantši e ba tshwenyang ntho go swana le ene e nyaka go alafega so banna ba seke ba dula ka bolwetši boki so ga batle and then re bone gore ka ba thuša jwang kana go na le gore o ka ruruga bana ba hlabirwa mola mogala bo a bontšha ga botse gore ke ruruga letlalo bana ba hlabirwa ba kgona go ruruga le hlabirwa ka bo yena o kgona go ka ruruga kgoši thwi palle ko go dula studi o ne re tsoga o bone kgoši palela ko go dula o tla tsoga lešata ka moga ya o tlo tsefa selo nne ka re ke o tswa kae le moso a hlalosa he bana ke tla o kudu morota balaodi ba kwata gape ba baesa fao balaodi ba lananeo mroka ke bothata so ba se ka bapala gampe ka mogomo no e papadi ya so go na le poleke tšengwe wa di bapalelo mana batho ba bošego iketlemo kwa mana no man go nyaka mopapa a rapela dišitše bona ba rapelle ba tišitše man no
gape e tla ba bothata moruta gape go na le poleke tse dingwe tsa le ga ba ka ne go teacher ka phoso baragi ba kgola dinago ba tseba ga o mane gore o emelele o no emeletša kore gape garepe jela kwa ntebeletse ba bontši wena ke no emelela ke ditiro kore ke gabotse mara wa kore tla boa kudu moruta aowa mana mana o tla berekela go kgotsa o no tsoga o ne o kry-a tlhabirwa shuale o eme ka mokgomong wena mma o ka riang na mme sure ne le yena ka moo maorena o ka rikgang wena wane gore go lebelela ka thuko wane o kry-a e le gore tata gore na o aga ka ntši jwa letlhabirwa o eme ka style se sengwe o sa kwešišing ga laetse bophelo ga laetse bophelo o ka ria bang wena mma gorena nka se re isele bathong ke tlo riang nka se re isele a o sa thuša ka go thoba-thoba wa bo ijo boka ga gona bothata mma gorena a re go amogele le kae re gona le kae re gone ke bagamang ke ba ga Taba kwa ditaba leina ke taba o ne ditaba ke nna nnete ke bana a bua le morutlo kwa ditaba ko wena Taba o ile ko wena nnete nnete taba fedite wena a fedi nnete ga etse diaka fe mathata gago ke na le mathata ka lapeng la gae ke na le mathata mmeleng wa ka ke na le mathata baneng ba ka bothata jwa mathomo ke tlhalose kae a ke thome ka go tlhalosa ka jwa ka lapeng ka mo lapeng mo re dulang gona papa ka ne e le mošimanyana le one e le monnanoši kiss o ne e le monnanoši gare ga basadi so e be le ngwana mafelelo then ka mo lelapeng go thomile go ba jwa mamaka a robala nna re be re sa le ba bannyane mare like re bona ke moka go tla go ba jwa papa ka robala ebile pifo a tlo robala sala ntšha lentšu le lengwe a re ge nka robala le se ka šala le dutse ka mo lapeng mare ne a sa jwa bajwa okay gore e be le bolediša keng a ke tsebe moo so re šetse re e le nna le ngwana gešo le mokgekolo le yena a tla robala ga se no robala ba re tše ra buela ga bomama ka cause ne re sa le ba bannyane re ile kwa ga bomama rena ra dula koa ge re dutse koa ba ga Taba ba kwana gore santse gore ba tle ba re nyale kore like ba tlo feleletša lenyalo la bo mamaka ba tla ba feleletša ge ba fetša ba kgopela bana go kgose gore santse re tle gore re dule kae ka entshamo tlogile ra ka entshamo re tla ka entshamo go bogolo go bose ba re amogela as a family ka moka le ba ga Taba le ba ga Mashabela ka mo lelapeng go a thoma go tsoga ditshelo cause ne go dula ngwana ragadi yaka e mogolo e le lesogana rena ra bolela gore re ka se kgone go dula le yena ka mo lapeng re santse re go šale rena re le bannyana re le two e re dikgarebe tse pedi tse re dutse ka mokgolo re le ka babedi go tlogeng moo go a thoma tshele ka mo lelapeng kore go nwele nka se bolele maaka nka se bolele gore go riegang le nna ke tsebe ke no bona ba ntwantšha ba lwago le nna ngwana gešo eme le lesaeteng la bona ka moka ga bona kore nna ke no šala ke le pele ga etse di se ka tlo re timelela ne go be go dula lesogana ka mogae lena la bontšha ga botse gore le ka se kgone go dula lesogana le motswala lena ka boripana kere le gana eng a gona marobalo ao a lokileng ga gona go diregang le ganang lesogana marobalo a ba se enough ke moka o bontšha gore o a dula le ngwaneno monyana na gago ke moka monyana gago go dula le yena ka mogare ga lapa le go tsoga dintwa mo e le gore monyana nago o feleletša a tšea lehlakori a ema lebala ba go lwantšhang ba tsena kae jwang ka gore le babedi kore re itse go thoma go lwa nna le yena re itse go thoma go fapana ke motho go fela ke bolela le batho ba bagolo ka bolela le bo malome ka bolela le boragadi gore ka mogae go na le ntwa gore ya 1 2 3 1 2 3 ge ba etla kore nno ba ntele go no tla ba biletša ka o te khoneng ba boragadi a ba go bitse bampia mo ba bitsa yena ba mmea mo jwale ka ge le batswadi ba bitsa nna ke nnoši bampia kwa ba mputiša gore go riegang ka ba tlhalosetša story ke moka ga ba feditše ba tlo bitša ile ka morago ga nako ene ba ile mmiletša thoko e nngwe gape ba ile mmutiša gore go riegang le yena o tlhalosa ka mokgwa a tlhalosago so ke moka ge re ntse re ilwa mo le re ngapana
nna ka phetsa ke tekhomolelela le ena a tekhomolelela ko re gano kgethiwa gore ga botse ga re sa boledišana re le bana ba motho nna mara e fele mpaba kore ke tipotšiša nako ngwe ke no gapeletša ke mmolediša motho ele ke bona gore ga botse motho ke a mo gapeletša a decide gore ga a sa mpolediša ga a sa bolediša bana baka ke tlogetše le sowe ragadi mo a tla mpitša andela re sepela o mo swariša ka ge nna ke le mogolo ka kwa ntabe ya go swariša mo go nna kore e sa fete ga botse gore re tlo swarišana jwang re le bana ba motho na a wana ka sa ye mo police station ka tutulela ga ke dula o ka re ba bona gore nna gore re a ke emelele goba a ke rieng a ke kwešiše ba bitša ena ba re ya ntshwariša motho ele a namela ya ntshwariša tšatši le ile ntshwariša nna ke be ke se gona ke be ke le dishopong a swariša ga swariša ba bangwe ba e mo ragadi o dula ka fasa dithaba e mo dula ke dipolaseng mara ke gona kwa ga kgoloko ke ka di-section le itia ntse batho ba ga maphodisa a e tlotla ba ba le ka motseng ka o tee ba le itere ka moka boragadi ba feletše gore go bo go kwane kang a ke tsebe nna ke be ke le ka gae ke robetše o ka re ba tlile ka bo 11:30 ya bošego maphodisa la fihlile a fitlha mpha protection order ka re ke botšiša maphodisa la gore bothata ke eng ba re sese nna ga re tsebe selo ba phutse gore re felegetše motho yeo le tla le bolela ka court okay a gona bothata ke tšere pampiri la ke fetšo tša pampiri le ke ga nna ke tlo hwetša mošomo ka sepela ka tekela mmerekong wa ka tšatši la court ke tlogile ka mole ka masa ke tla court a ke fitla ka court ke hweditše ngwana gešo le gona go be gona le ba ba mo khapile nna ke tlile ke le noši ke fihlile ka dula ka mole ga ba tlo re bitša re tsena ka gare ka mole gare like magistrate ke batho ba go tseba batho motho kore ba ba rutile ka motho o fihlile a hlalosa story sa gagwe ga fetša o hlalosa ba mputša re sese o riega jwang ka tša ditaba ka ba botša ke ba botša motho ele ke ga se a emelela kore a le matleng a golwa a wa ka tekhomolelela mo le motho ele ga elwa mo le nna ka barela ka re nna ga ke tsebe selene dutša di bolelang ka moka ga ke di tsebe ba re sese le dula ka babedi ka lapeng ka re ba re batswadi ba kae ka re batswadi ba robetse ba re ba bagolo ba kae ka re ba bagolo ke ba tlhaloseditše ka situation so ba re okay go ndwele ga o tloga mo re kgopela re foune le family ga taba le duleng fase le boledišaneng ka tabe ka gore nna ga re kgone gore re ka bulela batho molato le seng ka le boledišana as a family a ke tloga ko police station ke tlogile mo le ka ba founela family ga taba ka moka ka re ke tswa mmerekong mara go ndwele ke tla ka gae ke be ke kgopela gore le itirebeng ka moka ka mo lelapeng ke no ko bolela le lena ene le gona ka mo le court ke mo retse ka ngwana gešo if go na le nte ke go rietse go phosho ka yena ke kgopela tshwarelo a ke kwane le ditshele motho ele ba ile gore o boya le matleng a ntwa wa ba motlogela re fihla gae a ke fihla ka ba founela ka re ke gona ka mo lapeng a sanka ba mphetola sanka ba mpotša gore ba etla ba no dula gona ka malapeng a bona ka e tlogela ka re ka moswane ke tlo sepela ao a sanka go tla motho ka robala ka lapeng the following day ka buela mmerekong a fihla ka kwa mmerekong ao ka teperekela go sena molato felo ya ba ntela gore ka gona ka mogolo kore like tabe ya gola e fedile gona ka mogolo ngwana gešo a nyaka masenka ba nyaka stene ba montšha ka lapeng ge a fetša o tswa ka lapeng e le gore ga re sa le gona ka mo lelapeng ke motho e le gore ke motho ana dipononyana like ke be ke no fela ke bona ke bontšhiwa mara ke sešo gore ke bona dilo tša nnete goba go riegang re itse go thoma go lwa nna le yena tsatsi le lengwe le bošego ka bo 11:30 ya bošego a ke tsebe gore mo le gore ke be ke lora goba ke be ke riang mara nto ke be ke ija senka ka bona gore ke be ke ijang ke maketse ga ke kgamega ke kwalega moya ke tsoga ka tia matsogo a ke tia matsogo bana ba ba tsoga re robala mo mpeteng re le 4 ke be ke tlwaetse gore robala le bana ba ka re le 4 mo mpeteng e mogolo ya kitima a re mama a re wa hlaletša a ke kgone go ka ntšha boys ngwane la kitima ya ka moreng ya ga metsi a tla le ona fihla nne a ke fetša ona metsala ya ba ka re ke ba right nte le regetše tšatši la mathomo ya bo re tšatši la boithu ya tshidiša le la boraro ya tla re ka le ga e bonte le itlile ka matla mang gore a senka ka kwiša re go riegang a ke tsoga ka rela bana ba ka re tla ke le botšeng ke tlo sepela e mogolo a nrela re mama goreng ka re ke tegapele kgaetšedi leboga badimo beno leboga batho ka moka ba ba bileng gaufi le wena
ka irile sebaka kudu ka gore o goditse bana gore o tlo o sepela a wa sepela le gone o sa le mong selo se bo se ija kgaitsedi se kwala ke o kare ke nama ke borotho ke bogobe ke eng ke se setlhatha a go kwa le gore ke jang a go kwa le mara go kgamega ke a kgamega mpe e itse gore ya ka tsoša bana ba ka ba botsa ka re ke tlo sepela ngwana ka ndera re mama o ya kae ka re ke tlo sepela ke a tlhokofala a re wa e ka re nte ka mokgwa ntiragalang ka gona ke a kgamega and ya nkgama mo e le gore ga ke fetsa mo a ke sa ba le maatla ke ba weak ke be ke motho e le gore ke a rapela ka 12 o'clock metlheng nte itse go thoma e ria gore ke se ka tlo ke sa rapela ke sa tlo gore ke tlhoke maatla tlhapelo ke mka nte le itse go fetsa wa ya latela beka boithubi ka bobedi ga itla metlha re 11:30 ke be ke sa robale ke fo dula e santse re 11:30 ke leteletse gore 12:30 ke tlo rapela go bo e tla like phofolo sort of like o ka re noga so e fihle eme ka kwa maotong a mpete a ema ka kwa maotong a mpete ko e sa fitlha la mafelelong ke mka ke robetse tla re a ke sa tlo kwa gore go riegang ke mka gore ke sokologo ke robale ka lesaete ka saete le ke robalang ka lona ka moraga nako ke ya kontele ga e sa le ka koe e ka moteng kore e a move like ya sepela o ka re noga o ka reng mapele kgaitsedi ka morago ga nako ntwe o ikwele ge e itla mo maotong o e bone ka mahlo a sanka ka e bone kore like ntele ga e fitlha o ka re e tla le segateledi ya fitlhe ya ema o ka re ebile a ke tse le 1 minute o reng kon ka boroko a ke tlo re ka mokaganyana ga rena e no ria o ka re ema e for ya 5 minutes nyana ya ba ka mmodimpeng after nako a go sana selo ke moka ke a phagama e be se le ntwa ile gore ke be ke tlaetse gore ke ntwa metlheng ke moka awa ka founela mamogolo a ka mmotsa ka re ke ya baja a re goreng ka re ke na le selo ka mo mmeleng wa ka nte e sepela ka moraga e kore e sepela ka magetleng a re ke ntwa mohuta mang ka re a ke sure gore ke eng mara ka mokgwa ikwalago if e senoga ke tšhitšhiboya a re wa e bolela so ka re ga e fetso feta ke a swa ke swa mo e le gore go fiša ga ntlha go nnomale ngwambolo ka fela ndela re rapela ya kerekeng ke motho e le gore ke e tsena ke re ka bazwalane mara kereke tse ka moka ke re ka sesitše ka maina okay ya ke be ke tsena kereke mara kereke nngwe le nngwe like ke be ke tšo tlwaela gore gabotse ke attenda no matter ba re kae ba rapela ke no ya ka thoma ka e ba profiteng ka dikerekeng ba mpotsa ba re sese ga phela ka mo lelapeng la geno a go raete ka barela ka re eo ke a itseba ba re o itseba jwang ka re sentse ke tsena ka mo lelapeng phelo jwa ka bo changile and ke fila o ka re nna ke re go lapa lele kore lapa lele o ka re le mo godimo gaka le nkimela ne ke sa le monnyane ke kgono ya dingakeng ba mphe ditaele ndo bereka one day the following day ya di sa bereka total ya o gobetse sese o gobetse tagapele ndo like sa jwa ka ke fo ke timela metsi ya batho ke a tšhaba o dula ka kwa lapeng lene a nka tsena ka kwa gare ga lapa lele go change ka rata ga iwane go ba le bolwetse mo mmeleng gore ke jwa mohuta mang a ke kwešiše ke a tswa malobanyana ke be ke le gona ka mo mmerekong ba mphounela mosadi ya next door a re ke bona ka molapeng le bati le butše ka founela bana baka ka founele mogolo ka morela ka re sese ba re le bati le butše ka koo and ga o ya ka koo o se ka ya o le so a re mama jwa le ke tšeng ka morela ka re no tša ba e le ngwe o tlwela ka yona ka mofasa maoto oye ngwane le a ya ka kwa lapeng a phitlha tsena a khia a hwetša ba butse lebati le festera la ka morago la ka moraka ne ke beile diaparo ka kwa ka moreng ya ka ke beile dilo tša ka monka cause a re sepela ka thota selo nandela re mama batile ba le robitse kore like ba putse le phuša le kilo nte le ya tswa ka mogare ga ntwena okay ke tsere kgwedi ka re a ke no fetsa kgwedi ke moka ke ka re
ga o ka re o le mmerekong metlhe o phela o ipha excuse le bona a ba sa lokologa ba bona o ka re o tšhabo o bereka go ba go diegang a ke kwešiša ke ile gae ga sa gae ka fitlha ke bitso the whole day kae ka tloa mosegare ka moka ke le ka mo lelapeng ke rekile leloko ra thotha dudi tsaka ka kwa kamoreng yaka ka ra ke tsane kgweditse kamore ka le yone ba e bula ikhile ka thota dijele ka itsenya ka kamoreng ya bana ka menola mepeta ya bana ka moka ka isa ka kamoreng e one all drop ka moka ka thota ka isa ka kamoreng e one ka tsoma motho a mphakelela leloko ra ke batilele ka fetša ka sepela ka gomela gape mmerekong ga ke fitlha ka mmerekong o ka re ke tsere 3 days after 3 days ka thoma ka ke maoto ema pele ga maoto go na le mo o bontšhitšeng ge e be ke bolele wena mosegare gore o ile wa re o le ka gae wa hlaba ke phata nko o hlalositše morago ka go diregang ke itse ke le ka gae e be le late so ka mosane dikolo di bula ga ke sa gopa re bana ba kwadiletse for eng ke moka foro like ke tsoga ka masa ke tlhapiša bana ba ga ke fetsa tlhapiša bana bala ke tswa ke re ko tšholla metsi ka montle a ke tswa mo mojako ke no fetsa like phatele a se ka e bona ebile phatele a se phatele gore e ka be e ntshabile ka re phatele e robetse nna ke rwele dieta ke fetile a ke re ke gata phatele a ke tsere go regetseng phatele tšo taboga ya tsena ka mofasaleto a fetsa tsena ka mofasaleto ka potsa ke re a ke dilwana tše nyane ke tlo dula fase ka ntšha ka tšhola metsi a ke fetsa tšhola metsi a le ke tsame ke koelela mara se ke rwele seeta ka rola eta se ka swara ka letsogo a tla ka mole ka tlhaletsang ngwana ka re ke tla nthuša a e tla ka mole a re mama gore a ka dula fase ngwane le ga a lebelela ka mole phatele like e tsene go tsena e tsene ka gare ngwane le a re letsogo a re wa etosa phate ya gana re mama phate ya gana nte le ka re etositše 30 minutes e gana ka morela ka re ke kgopele gore ka re le ya sepele mpiletse monna ka mo next wa tla nthuša monne le o tlile a seretang a fila ka o ka tosa phate le ya gana o ka tosa phate ya gana a nrela ra jwela go le so ke re jwang ka morela ka ra ke sana polane ke kgopele re nkiše ka tleliniking e be le ka boma 7 tla ka tleliniking ba se batho ba bereka fitlha ba kokotela ba botsa re ke na le emergency ngwana šo go diega so ba re tlhe motho a tswe madi a re aowa mpe e tsene ka mogare nesele bampiletša nurse ya tla ka mola e fitlha ka mola re dula setulong a ke dula setulong ka no bja leto leso a lebelela nto e phate e tsene gane go riegetseng ke a motlhalosetša ka rena phate le gore tsene jwang a ke kwešiša a tla le magare a fitlha bja mole a ntša le pitse a ripa nama tšetša ka mofase phatele ya gana a ntlha ba ka tshwana mathomo ka tana le phatele ya gana 7 ya re 8 ya re 9 ya re 10 e tswile ka 11 ga e fetotswa ka 11 gore madi a ba e tswa mo ebile a maso like phata e tswile ka 11 sale ke tsone sa lefuru ka tleliniking ya e moka monne la ndela re bjale ke re jwang ka re ke kgopele gore o mpiletša ragedi o mmotse gore ke gobetse a ya ka kwa go yena ya motlhalosetša a re ngwana puti ya go ka tleliniking o gobetse okay ga ke fetse ba fetse o tlina leto le ba nea dipilisi ka ka gae ge ke fitlha ka gae ke dutse ka mole gae ragadi o tlile fitlha dula kwa le nna ka tulela kwa sa nka mpitšha selo ka phata le nna ka kgomolelela mara mpona ke tleme lešela phatele leto le la wala ke robetse mara leto le ya gana le ya gopa e be le day 1 ka robala la bobedi ka laboraro ka boela ka tleliniking ba batle molla ga ba re moletolo like kore o ka re o epega go ya pele phate mara e tswile ba re sesešo gore phate e tswile ka re ke sure ba re bo bone jwang ka re ke tle molotse šhela le ke nyoko go bona ka mogare a go sana phata ka mo mohlomong motho a ka nyako kwešiša phate o bolelang ka yona e ka ba pc e kae goba e ka ba eng e kae phate e fo ba phatanyane ngwe so e kanyana so mara e bile koto
and I job like ba ba go e rathaganya cause e be e gana ba itse ka enganga ka di clipara or kang e be ganela ka mogala ba re o sure ya gore o itswile wa re ba ba ntlhatswa gape ba tlema lešela gape a fetse o tlema šela le kore a nka e ka tleliniking maybe ke sepela gabotse a ke boa ke santse gore ke tlhotse bo serious go laetša gore ke gobetse ga ke le ka tleliniking gone o ba le mme o mongwe ke batho ba bagolo so andela re wene galelele ko wene o bole ka mokare andela re ke kgopele re se ka jule fase o emelele o nyakišiša gore phate go riegang a re o ra re o fetse o tlhaba ke phata kare ke phata a re okay awa ke jutse a ke ria leto le kore like leto le le sa tle le na le balance mara ke fela ke tiputšha ke re go a kgonegang ka re ke go jile mmele o balance maoto a balancetse mmele mara go jale go thoma ka sa tle ke sa ba balance a go nna taba leto le babile ya le baba ka sepela ka e kerekeng a tla kerekeng ebile ba fetse ntopa o ka re ke sa tsena bandela ba re setse ga o tlo go bala ka mophasa leto go riegedileng go na le mokgekolo tlile ka lapeng ka re morena ke mmone ba re mokgekolo o reileng ka re mokgekolo le o fihlile a jula sofong a lebelela ka kamoreng ya bana ka moraka mo pega dutse o lebanele ka mora bana o lebeletse ka kamoreng ya bana a sokologa lebelela ka kamoreng yaka a sokologa lebelela ka kamoreng ya bana nna le ngwane wa ka e mogolo re be re dutse re lebelelane ngwane le wa ntebelela ke a mo lebelele ke a bona gore ngwane gore a re o na le nto e le gore a ikwešiše ane le nna stile a ke kwešiše gore go riegang a feditše motho le a tsang ka bolela selo a napa fore ke a laela ga a laela ka mo felegeditše ka mo gomela mo kiting a re okay phate yona nto e yona eo ba go reilego ka yona ba go lomišitše ka noga and gore ba tle ba go lomiše go na le nto e tlile bošego jona jo a o tlotsoga o tlhabega frugo ka re go tlile like o ka re ba fotse o foša letlapa or something like a ra oa gomme go na le ba romme ngwana mošemenyana o riegetse 1 2 3 ka re okay a gona taba ka potša ke re ke tlae ka re motho yo like ke be ke mo tshepile ke mo tšere ke mmedi mo kgausi le nna ka gana ka ra wa moruti mpoditše maaka ka tswa ka tswa ka ya go gongwe gona le gona ke ngakeng ga ke fitlha mo le the same thing ba mpotsa story se se one gore motho a rile go nte le mmoneng la fetša one ngwana ga o la šala le ga kanegile gore motho ga botse bja tlo riang ka re okay ke fitlhile kwa ba nthuša ba le kgatša leto le lebe le fotswa madi a mangwe a masoso ba fetša ba ntlotša ka tša go tlotša ba re sepela gae ke tlogo le kwa go monnele ke sepela gabotse ke fetša gore a ke santse gore ke tle ke lebanye gore ke fologe leto le la gana ko le ye nngwe e be e feta ya Flitsbo monna ke ya ka ga goloko monnele batho ba tšee ka re se se goreng ka mohlalosetša a ra womane ke fetša kwa ke setle ga pelo ka re ke bošego ka re ke go felegetše ka gae ka morela ka re gomme bana ba ka ba mo tseleng ba tlong gahlanyetša ba tla mmašimong a wa monnela modimo a re namela ka namela a fetša gore namela a re founela bana ba ka ba founela bana ba le batla ba re mama re šere e tla kgauswi monnela a rawa sa tshwenyege ke tlo ba emela a nkemela ba ya mphološa ka lapeng la bobedi ke ga ke tlo buela ka kwa lapeng a ke boa jalo ke baba ke maoto a fiša go bošego a tsene ka gara dikobo a nyako ra robale ka ntle kore a kwapela ke bešego gore maoto a kwapetše a fetse o kwapela ke gona ke a tsenya go 2 minutes a kere ke a tsenya 2 minutes a thoma gape a fiša a opa ke thuša ke mamogolo e mongwe wa ka ba bang ba bona ba reng ka gare ga mathata o leng ka gare ga ona ga gona ebile a dumago go mpona lebaka la gore ba seke ba go nyaka goba ba seke ba dumago ka go thuša go lebeletše ka ba ileng nna ke fela ke re maybe ke nna ke tsebe ka gore ge e le wena o bona o ka re wena o ka bo dirile diphoso kae mo e leng gore o ka sola wena a se diphoso ke be ke re ge ke bona jilo ke ya ka ntela gore ke family tse dingwe ke re ke a ba botša like a ke kore a nka bona selo a ke tse 2 days nte se ka ba ya riega jwale ka nagana gore maybe a ke tsebe gore ba bang ke mona wa nte maybe be ntiragalela mo go nna or maybe a ke tsebe kore a ke tsebe if maybe ke re ke tlo re ke phošo tshwarele ke a e kgopela le ga motho ke a se a ntshwenya ke fo mmotša ke re ke kgopela tshwarelo le go nduela a ke robale bošego so mama ka o robetše mama ka o robetše le papa ka o robetše go diagetšeng ka go robala ga mama go le papa
ya ga mama ka ke be ke sa le monyane ke gopola o ka re ne ile graduate for teaching ba mo tšhelela since from mo mama ka seng ka tlhasa tsogile papa ka e bile December re ya dibolong di-tournamenteng o ba le pele ga ka nna ke le morago mara ke le distance nyana a ke tsere go bakilweng wa tla motho monna like a nomitea ka molamo ba re ka molamo wa motse gore ke molamo wa shidi or gore ke eng a tia papa ka molamo le ga fetso tia papa ka nna ke be ke sa le gole ke mka ke ga batho ba nkitimela fitlha ba ntshware ba re sa ekwa ka re go direga jwang ba re tatago ke ena e la reng ko ebile re netse founu re gone yena ba motho botse leihlo mara ke sure gore ke la right gore ke la left go robetse mo le batla a tla tšea ke ambulance ga fetso mo tšea mo ntela senka ya tšea nako e telele papa ka ne ya le sepetlela ke tse re ne ba ilo mo operate gore go ilo reagang a ke kwešiša ka ba kgopela ka gae ke tswa sekolong ka barela ka re ka mosane ke kgopelolo fa sekolong ko bonang tata ba re why ka ra ke tse re go reagang mara mo go nna gore ke mmone tšatši le ke santse gore re tle re ye sepetlele ka lona a e ile gore before ena motho a teile go papa ka molamo wa fo o tla motho a re ke mokgape kae ke ngakeng a ke fitlha ko ka hwetša ba swere molamula kwa ngakeng ba ile o bereka go ne motho o re o nyaka go iša wena ngakeng motho e ne ya mo a sa go tseba re ke mofelegetse wena o khapa motho ngakeng go fitlha kua o kry-a molamola o bethile ke hwetša motho la tele go papa ka molamo a swere molamo ba le ka mo ngakeng ba le busy ka ona nthane go diragalang ngwaneso papa ka a tla a tšwa sepetlele ga fetse o tswa gape o ka ra senka tšea nako e telele a ba jwa gape a buela sepetlele ga fetse o buela o ka re o tlhokofetse ba re ba ile mo operator and then ngaka ye a sanka wa re go be le kgopolo ya go buela morago ye go mmotšiša gore monna modimo ka gore molamola ke boneng le o swere kole o iteile ntate ba iteile ntate ka ona a nabe le o dira eng sanka ka ba botšiša so ka morago ga gore wena o bone molamola o berekiwa ene o bereka ke motho e leng gore o bethile papago ka kgopolong ya gago go ile go a notla eng nna kgopolong ya ka senka go atla sele kore o bolela nnete nna ke be ke sa le monnyane mara like ke fetse go bona gore mo go na le nto e sa sepeleng ga botse ka re papa ka ne le motho le kore like papa ka e be le motho wa gore ge motho ga ka moria sele bošula le ena a tetefeletša papa ka ne e le ntwa dumela go tshwana le nna e be le ntwa dumela o tshwana le wene like nna kore ga motho ga ka nkgopiša maybe a lwa le nna kore a ke nyoko gore motho a le nna mo e le gore ga ke kwešiše ke nyoko gore re tle re fetse re solva taba re tiane ke gona mo nna ke kgotsofalago jwale ge motho jwale a e lwa le nna le kwa gole nna ke sa tsere ke mo re ileng kore a ke be right kore ke nitang ke be a ka jula fase le nna mpotsa re e so le so a ke e rate wena o iteile ba bakae like ke ba tele ke sa le monyane go jale ke itse go ba le bana ke tepetsa ke re ke godile ke na le go tlala ke pelo mara ke mka ke re maybe ke re ke ilo ria selo go ne o tla ntela gore ba tlo fetša ba go go ba ditse go tshwana le papa gago ga jedi o babile ke maoto ne o feletše kae le maoto le go njwela sa baba a sa baba a fiša ga botse a fiša na opa go na le mo o ileng wa re ge o bolelele nna mosegare wa tšweletša taba ya gore o ka re o ile wa ba jo kudu ga jong ya gago goba go ba jweng ga gago wa re ge o e tšwa o e ya go be re ya tseba ba re ta le ye mogolo ka gae nko o hlalose fa o re fetiša taba ye re ko gore gabotse go diregang fao gabotse mole a zanka ka ba jone mo lefetšo ba ntwana spiti ka hlakahlakana ka re ke a sepela maoto a gane o sepela ka re ke a bolela molomo a gane o bolela ka no gomola tunje a ke gomola
bana ba ka ba tseba gore ke fela ke ba botsa le ga ke le right ke fela ke ba botsa gore ga le ka bona ke letlaba le mpiletse motho mso le se ka bitsa mang le mang. So ke itse go hlakahlakana ka mogolo ngwana ka e mogolo a kitima a e bitsa mosadi mo ka next door. Mama wa re tlaba mosadi late mosadi le ga a fihla a re tleliniking o tseba a ke na matla go ka bolela ke nna kore ngwana ka o a tseba le ke gore ke mmotsa metlhele ga nka phothoma ke ntwane nyane gobane metlhele ga re thabile ke mmotsa gore ngwana ka le ga nka ba jo bona se ka bankiša sepetlele ke na le lebaka la gore wa e se ka nkiša sepetlele a fela re a weno mama tšatši leo o itse go riegante ngwane le o kitima bitša mosadi le a fitlha ba ntebelela ke fetše o dula fase kore ke sa kgone go gana ke sa kgone go dumela ke fetše go gomolela ke ba lebeletse mara tše ka moka ne ba di bolela ne ke dikwa ba ntšea ge ba fetše ntšea nna le ngwana gešo re be re sa leshapo re kwana re godile gabotse re phela jalo ka mathwintsi ba ntšea mo le bankuka ba nkiša ke go moruti ba nkiša go moruti le o thuša batho ka ditelo moruti le o fihlile a re ba mpe setupong ka jula setupong a ke fetše o jula mo la fitlha ntebelela a fetše o ntebelela mo la fo sepela chifta e ka ngakong ka re tso fagela tia gore tso riang a ke tsebe ke be ke fetše o jula mole a ba rela re mo nošeng ntwe ge ka sephagame le mošeng sepetlele goba ge ka se bolele ba nnošitše ntwe le ka nwa ge ke fetše o nwa ke be ke fetše o homolela ka moraga nakonyana mane ka tlela ke lerurunyana la go ka bolela a ke bolela mo le monni la nrela re ge o nyako re re tle re go thuša ke kgopela gore o ntlele le mongwe wa geno e mogolo okay a ke na bothata go boragadi ka ba kgopela ke a ba jo ene gore ke itseng a ke tsebe and kwa ke tswa go ba nyako nthuša ke kgopela ka o tea mphelegetše rakgadi mo wana ra wa ke tlo sepela le wena sepetse le ena re fihla kwa ra tsena ra dula fase wa ba ditia ka mokgwa ba ditia ga ba fetša ba nrela ba rawa re kgopele gore se leng ka kwa gare ga lapa ka re le tsebe lo se tšea le tlaiša ngwaneng ba rela boragadi ba rela ragadi ene ke ile le ena gwa thoma gwa tšhentšha kore like a sanka gwa tlhogo sa le go bose ga ba ntšhetša ka ntle a ke tse re ba boletše jwang go tloge mole ra sepela ra ya gae ga re ya gae re le mo tseleng ragadijanrela re le ga o ka tsoga wa bajo goba wa tsoga ya ngakeng ba re ba nyaka motho o se ka ba tsoga tla mpitša ke mantšu ga ragadi ya go ngphetola ka ona ngaka e be e bolela e re se leng ka kua se swanetše go tswa o be a bolela kang ka noga ka tšhwene ka eng o be a bolela kang mo a ke tsebe marante le gore ke a e tseba ke sa le ka re ke sa le monnyane ga e go lebane le tleliniki so go bona le security le lengwe le leta mo le tleliniking after mama ka le papa ka ba fetse robala ke motho mogolo ke ntate monne o re tšatši le lengwe sa le a re ile bošego o re wa nyarela tšhwene o re ene e kgolo tšhwene le o re itse ga e nyarela mola ke tse re boya le ka ntle goba e beya le kae o ra ntšha sethunya tšhwene e le bantše ka kore like ga ke le mola ga e ke lebane le tleliniki ka ke ita ke tleliniki so le katroom ya bone re e lebane so monne le o ra ntšha kore tšhwene o ka re e fetilela mathomo a e bone ya felelela ka lapeng la gae ya feta la boithu la boitere ke a bona tepotša re awa jo le gona le gone ke tlo ithunya and monne le ne a rata ka kudu mara a tšhaba gore botša gore o riegang ka mo lelapeng le ga le gore maybe nteo a ke tsebe gore ba e roma goba go riegang ke mo ke sa tsebego monne le a bona selo sele ke moka ka nako la re a santse gore ba re o ruthunya ntele ba re ya tšeka mo tiela motswiri a napa tse sethunya se bišetša ka potleng tšatši le lengwe ga ke tse re go be go riegang a tla mpotšiša a re mara ka molele a robala gabotse le a thima boroko ka re gabotse thwi a re aowa a re nko o emelele ka morela ka re wa mpona gore ke e monnyane jwang ka re go ndula le bana ba ka ba jumo o jetša bose ka mo lelapeng lele
lapa lele kore lapa lele a ke tsebe gore ke gore le ke reng a re mara papa ka o boletše and le mamaka o boletše ga ba tlo re nyala re kore ka mannete ba le tšele ya entshamo ka re re ya entshamo a ke tsebe le nna ebile bongwana goba ebile gore re ka gore re bannyana re dikgare be re nyoko phela phelo jwa rena ga re le ka koa goba go uriegang ke mo ke sa tsebego le go njwala ga ke le so kore ka mo lelapeng lele a ke tsene simple gore ke ka kwa lapeng santse gore ke ngakeng e nre le re mphe 1000 ore mphe bokae ke bere ke kgwedi ka moka ke ipatela ke moka ke be gona ke tsenago nto e kofo e berekiša yona nakonyane ga ke boa ebile nako ngwe kofo ra ke boa ka boa moleko ke o rwele mara a itse ke go šireleditše Kgaitsedi o boletše ka taba e nngwe wa re o na le bothata bja selo se se go sepelang kudu ge o ya go hlapa ke mo taba e kwalang kudu ke gakala ka kudu go riegang botša morago ka šo nte e nsepela ka moraga ka magetleng nte ke itšere ga ntse ke itšere ga nnyane mane nte ga e tlo thoma e nsepela ka magetleng kore ya sepela e binyaka kore nka inama ka emaso a jwale mo kore a ke tsere ore ke a e roba ore ke e fo menekane ya menekane ke moka le nna ke a tsikinyega gore ke emelele ka lebelo nako le ya mathomo e sa thoma e be re ga e thoma kore ke tike letswalo ke re mole ke teke letswalo ke tepotse ke rae man folk nto ya iri ka mokgweri yago e re e fetse ke eme ke moka ke tekgwate ke re maybe mo e sepelago ntse ya ema then go ya matšatši nte le ke phela ka yona ke re ke a ba botša family ke a ba botša ke na le nte so rapela okay a ena bothata so go njwale ka mole ke leng ka gona ke hlapa ke ka bathroom ke tšhala metsi ka thoma ka hlapa mo ka tla ka ema a ke tlo tsena ka mole bathroom o se kwa re mo ngo bolele okay a ke hlapa sefahlego ya ba o ka re ikhulunyana a ke thoma ke tsena o ka re ya kwa gore a jwale go njwale ka metsing jwale ka a e sa ema ifo bantela wa kore a ke tse re ya thaba ore e gana metsi ore go riegang ke moka jwale ke moka le nna ke a tshoga a e thoma e riega kore like ke le ke nnoši ke a boifa o bolela ka nto e sa diegang gone jwala kere and e dira kae mo mokokotlong e tšea lehlakore ore e sepela mokokotlo ka moka e sepela mokokotlo ka moka kore ka tšea beke le ka mo saeteng le la right ya tša left beke le ka left ntšalo ntse ke ke fetše o tlwaela gore ke phela ka yona and west part ya ntshe like ntwele a kere ke nagana gore tšatši nako ele ke thoma go gamega maybe ba fa ka ntwe mo mmeleng wa ka kore kgopolo e ntlela gantši gore nte gore re ka nako ele ba ntira ke go riega so ba fa ka ntwe ba thomela mathomo ba re la bobedi and le ngwana ka monnyane nte mo riegetše 2 days ya go gamega le yena re ete same gona ka mokgonna ke bego ke ria ka gona jwale ntwe e ganana le metsi goba mohlho mongwe o e kwale bošego goba mosegare le ga o ka re o dutse o ke tlile e no tswelela go dira mosegare ge ke dutse ke tlile bošego gona aowa bošego like ke gore a ke tse re e ya sepela go ema kae wa bona mo sefegeng ema mo ntshena ga eme mo a ke kgone go buša moya ke bušetša moya thateng kore ke a teka gore go fegela ga ka a go normala a ke right nte ene o ka re connectane le pelo yaka ka re nako engwe ko rang ka re ke bolela ka founu maybe ka bolela ka founu goba ka ferekana ka kwata nte a ke kwatile o ka re ya kwa gore ya lekgono ke ka mokgwa maybe re menyakang ka gona goba go riegang e tlo sepela e tle eme mo ga e thomme eme mo mogolong ke a gamega and a ke gamega ke kore ke no tshwa lerere wa ya wae and re le ke a le kwa re ga le ka ploka bo serious nka se phele o sa dula le papa go bana pako ebile ya eng mola zankara ba ka selo papa go bana ba ka nne ya ba e rata basadi
o putse o sepela go sa mo papatle gore re sala re lwele ga iwane ka matsogo ka matsogo and wa mmekisa ena ke mmekisa go bolela nnete ya so ka bona o ka re jalo ke tlo senya bana ba ka dikgopolo cause ye mogolo yena o be a setse a hlalefile re be re dula mokhukhung wa rena go le ka go mmotsa gore mana man ko emenyana ka go ka montle a se napa go thieletša kore befo ba ntele ya fokofoko yena wa ria nte ngwe le ngwe wa ria and jwale be nna thata jwa ka ke be ke re ge ke robala kore le ga ka ba le mosadi mosegare ka mabane ba ile fontaetša ena ebile ke be ke mo describe le yena a gane ke be ke tle ke mmotse gore number phone tša ga di felela kang ke ka mpotsa gore gona nna gore a re ke a mo sepelela dingaka ka raowa ke ka mokgwa ba ntaetšang ka gona le nna ke tsebe gore go riegang a phetša ke mmoditse gore gona ge gore a re ke tlo hloka monna ka re gore a re monni mo le mo ke tlo go dula le ena ke tlo bontšhiwa ka yena jwale sesi ngwanešo mathata gago ke a mantši o duma ge nka thoma kae ka go go thuša mathata ka ke a mantši ebile a se ka tswa ke feta bolela ngwanešo gone jwale mokokotlo wa ka bošego wa tonya e ba lesenka like bo tonya like sekotlele sa tshipi wa sebona wa tonya ka bonako mang e se nako yona nke ke išetša mara e sa le nakonyana maybe ka bo ma-7 go ya ko ke mka bošego ga ke ile robala nkana ka robala ke le right ke te kwa re le kgone nkare ke shaponyana ke kokomaga dimpa ja kokomaga mo ile gore le nna ke ya kwa rang wa nka re ne le ne di ka fo thunya go tswa se sengwe re go digang and jwale jempa di kokomaga nna ke a tshoga kore ke a di swara ke be ke re ke shosho ke tsaka ke di swara ke rieng ke tsogo ke jule ka marago a go bapa le selo ka mogare a go ba ile gore di a baka a di babe di no re reisa ja ba tseka ke mka ja ka moteng go a fisha o ka re ba fitse lahlela legala so ke teng ke sega tšatši lengwe a ile mo nako ngwe ba mo nako ngwe ba mo nako ngwe ba ka gare ga ditsebe tša fisha bo serious ditsebe go a fisha le go ndwa le fisha ntengwa go njwa le so e khwe eme ke gale di fisha mo mmeleng wa gago ke kae mo go sa babeng gape o ka re go baba mmele ka nna go ndwa le ke no bona go baba mmele ka moka baba mmele ka moka go ndwa le go bolela nnete and le mehle kore le ga ke bolela e mo le mo wa family ya ka mphonelang butšhare le gone jwang ke ba botša re bana bešong ga ke tsere ga nka robala bana ba ka ba tlo šala le mang ke ba botša mehle ena ke ba botša ka moka ba lla ba toropa difung jedi o re gone bjale o tsamao sepela le metsi e khwene o bontšha gore mo le go ntse ga ona bana ba gago wa le ka mokgwa nna ke go kwa go ka gone le ga o se wa itšweletša thwing bana ba ka go dula le ba dula ga bomamaka ke sebe go nyako se tsebe ba dula ga and then wena metsi e o dulang go yona metsi e o dulang go yona ke ya kae ke ya ga bomang ke banna ke meloko ke ditšhomi ke dikarateng go diragalang a sena motho a dikarata kore ge ke re ke dula metseng o ne o swana le gore go ndwela ga ke tloga mmerekong ke mafelela kgwedi ya kere kore ke seo ka re ke a lebelela gore le gone ka moo ka re jala ba sa thaba ka re ke fo ke atla gape and a se gore a ke no titliša nne a ke na bophelo ke ya ka patantshwane ka moo bana ba ka ba leng ka gona ke ka bo mama ka kere ke mka le mosadi e mongwe like ke fitse mo tlwaela ke no phela le bona ke gore ke motho e le gore re kereka le bona kore like ga ke le montsho o ka re ke ba kaone o ka re ke ba kaone cause ka mo lelapeng ke a tšhaba ke botšiši nna gaetsedi o ne mathata man ka khudu o imetse ke lapa leno a ke e be jwalo pharolo ya gago ge re itla tabeng ya lapa a ke tsebe mohlomong ge e le gore ke a isenya moroka o tla nthuša ga o bone go le kaone gore o be le molalana gago mo o tsebang gore o ka re khutso ya ka e tla ba fa go diregang eo ke naganne go jalo maloba ge ke le kerekeng ke be ke itsetša tša go feta ebile ke fete o tsena ke be ke ba jwa go bolela nnete ka fitlha ka dula fase go le busy go tsene kereke bantopa kore ka mokgwa ba ntopang ka gona ke setse ke fete o tlwaela gore gabotse ke ya kerekeng ko topa ke batho ba 6 gore ba ba kae ge ke boa kopa ke tlhogo wes kore ke ba wes o hlakahlakantše ke taba tše ba go botša maloba bantopa
a ba ntopa mole ba mpotšišitše ba re sesigo go kae ganaga ka ba botša ba re ka gae mokgekolo wa lla ka kwa lapeng. Mokgekolo ke mmago papaka o re go kae ka mole lapeng ka ba rela ka re ka lapeng ke tšhaba go ya ba re o tšhabe go ya mare mokgekolo wa lla mokgekolo go nyaka ka lapeng o re bana ba kae gona mo o lego gona wa phela na bana ba phela go ba go riegang like ge ditaba di le tše ntšhi like ke be ke fetšo kore le nna ke fetšo palela ko go ba botša gore ge ba bolela so ba ra gore ke buele ka kwa lapeng goba ba ra goreng ke ge ba mpotša rawa o ka sepela wa phasa mokgekoleng wa mmotša gore gona mathata ke ya mafeng ka mole lapeng ke rile so ke tšo mo phasa mokgekolo ka mmotša ka re mokgekolo ke gona ke leng gona ka mole lapeng go bothata lapa le a nkimela a ke tsebe gore ke tswe le go nduela ga ke le so le nna ke nyaka solution ya gore ga botse ge nka tswa ka mole lapeng go nka se ke tlhagela ke tše dingwe gape ka e ka ba jo wes ba re ba nnyaka ka mole motseng wa bona na goba kore a ke tsebe le nna gore go nduela ke rieng ya broka tsena ausi o imetswe ausi o ne mathata o nemiwa me kae sese 37 ntate Moruta mroka wa bona go thuša batho ba go swana le bosesi pele ba ka fodiša ke dihlare o swanetše gore o ba fodiše semoyeng sesi o hloka go dudišiwa fase a khansediwe a fiwe maele le go mo lemoša ka mathata a bophelo le tšwelopele ya bophelo le ke re gatlhanang le tšona mo maphelong a rena kgopolo ya sesi go betše ene tše dintše di mo gobaditšeng ga di sa le gona Moruta di sepetše go bohloko gore moloi ya go ntšhe ka gare ga lapa la geno ya go dire gore o sepele le malapa a baka go bohloko Moruta go ba le bana papa go bona a tsamaya go bohloko Moruta go bereka o palle ko go berekela lapa la gago sesi o kwiša bohloko kudu ka lebaka la gore kgopolo ga ge go betše meleko e mo fihletše ga gabo go a kwagala gore ga a ne phedišano le bona sesi ka bo yena Moruta o lekile se re swanetšeng go se thabela le meloko e swanetšeng go se thabela ke gore o tlile fa ene o walla ene go sello se a sellang a re mo thušeng o gobetše moyeng nameng bophelong ya kore o gobetše mo ka moka ya wa bona go ka re o le motho Moruta gwa fihla nako ya gore o bone o re mmela ka o baba mo ka moka o sa tlo sa kgona go tseba gore go ba ba loto go ba ba letheka go ba ba tlhogo go ba ba leihlo kore o tsebe gore o ne le bothata o babelwa mmele ka moka go robala metseng a se bophelo bo boraite so go na le maswiswi a batho ba ba robetše mmage ga a robala gabotse le papa ge ga a robala gabotse ene seo Moruta ya e ka ba se sengwe se se hlolang gore lapa la mmage le papa ge le be le mathata mmage e be e tlo ba motho wa tlo tlišantše botse ka gare ga lapa la gage ga a swanetše go ya go graduata mmage ba mo tšhelela poison wa tlhokofala ga a sepela le papage o bethwa ka molamo wa motse molamo la o bethileng papage o bona ngakeng tsoko fegeletša motho a re wa go kry-a thušo gantši o bona sela se go baditšeng papage ba se bereka ntho o ka bo yona Moruta e go batša mogopolo ntho o ka bo yona Moruta e kgona go tlholla motho gore a be le mathata ke tla mo thuša Moruta a ke nyake selo go yena ke tlo mo thuša ka mokgong ka kgonang se se sa swantšeng a se tsebe Moruta ko gore
re tlo bereka ka thata gobane moleko o leng mo go yena ko mathata gonne mathata a mangwe a ka se loke ka letšatši le le teng goba ka matšatši a mabedi gore a loke a nyaka gore motho a ema morota a be a bontšhe gore mo ke tikemišeditše batho ba go swana le bosesi morota ke ba preparetše ke prepared for bona ka mokibelo ke ješa nyoko kua gae ke be ke bolela le bana ba ka lekgono ba e lego gore ba re tate re lokile re kgopela go tšea kgato ya bobedi mo bongakeng ka re bana ba ka le ka mpontšha buang gore lena le lokile ba re tate bitša balwetši ba tle mo rena re tle re go phekolele balwetši ba re go alafele balwetši ba re go bontšhe gore rena re lokile so ke tlo kgopela 40 ya go tšwa mo sekhukhune ya batho ba ba tla tlang kua ga moremi ka mokibelo forogo re tlo thoma ka 10 bana ba ka ba re ba lokile ba re nna ke tla bona ke tloga ke rile video ye ile go gore ke ba botšiša ke re bana ba ka bua le ka ge le re le ya kgona number 1 yo ba mang mo go lena ba tloga ba re nna nka ba number 1 o la ka bang ba le morota go bohlokwa gore ge o thwasiša batho o bontšhe batho gore motho a gorogang dinageng tša ga bo bona o lokile na nako nngwe batho ba fela ba re moroka banna o rata video kudu ke rata video mo go nyakegang ge ke thwasiša lethwasane la Janfes batho ba Janfes ba nokwa ba re moremi o goroša lethwasane Janfes ba se sure gore thwasane leo le a tseba ka bongaka ke bakela batho bothata matšatšing a bolekgono re swanetše re gopole gore mathwasana a rena a ya go bereka ka batho ene ge ba goroga ba sa tsebe selo ba ya go gobatša batho so go kaone setšhaba se bone motho o e lego gore o ile go thwasa ga moremi o dula Janfes goba o dula Skinoto goba o dula ga Marišane gore o dula kae setšhaba sa ko se bone gore mothola ba reng wa go thwasa letšatši le re reng go tšwa mangwalo wa goroga nnete mothola dipheko wa di tseba le dihlare wa di tseba gobane morota a ke nyake go ba ngaka ya gore ke be ke tsebe ke nnoši nka tsoga ke baajwa nka tsoga modimo a nkgopotše le tlo šala le mang se se šualla ga se molli wa